Itu waktu Yakob dengar bilang ada padi di Mesir. Dia bilang, "Ana donge, beta su dengar bilang di Mesir ada makanan. Lebih baik bosong pi beli di sana dulu, ko biar kotong jangan mati lapar." Ais Yusuf pun kakak 10 orang bersiap-siap ko mau pi beli makanan di Mesir. Ma Yakob sonde mau kasih los Yusuf pun adi bungsu Benyamin ko pi sama-sama deng dong. Ko dia ada pikir jangan sampai itu anak dapat celaka lagi. Tagal orang di mana-mana su dengar ada makanan di Mesir, andia ko banyak orang pi beli di sana. Ais Yakob pun ana dong jupi iko beli di sana. Andia ko waktu depung kakak dong sampai, dong pitikam lutut kasih hormat sang dia sampai dong pemuka kana tanah. Waktu dia lihat sang dong, dia kenal memang. Ma Yusuf bikin diri sama ke orang Mesir, andia ko dong sonde kenal sang dia. Ais dia bertanya deng kasar sang dong bilang, "Bosong nih dari mana? Hah?" Dong manyau bilang, "Botong nih dari Kanaan. Botong datang ko mau beli makan di Pak Wakil." Itu waktu Yusuf kenal sang dong, madong son kenal sang dia. Ais Yusuf ingat depung mimpi dulu tuh. Dia omong bilang, "Pasti bosong semua nih mata-mata. Bosong datang ko mau cari tahu tanah Mesir pung rahasia, Ais balik ko sarang sang ketong toh?" Madong manyau bilang, "Sonde pak, botong nih cuma pak pung orang suruh-suruh sa. Botong datang cuma mau beli makan sa. Botong bukan mata-mata pak. Botong datang dari tanah Kanaan. Botong bersaudara 12 orang. Botong semua satu papa. Botong pu adi bungsu ada tengah deng papa. Deng botong pung adi satu, susonde ada lain." Ais Yusuf balemanyau bilang, "Sonde, subatul apa yang beta omong tadi tuh. Bosong nih memang mata-mata. Bosong mesti kasih bukti dolo. Ko beta tahu bosong pun omong tadi memang betul ko sonde. Beta sumpah, kalau bosong pu adi bungsu tuh sonde datang di sini nah, bosong sonde bisa jalan kasih tengah ini negeri." Jadi bosong pilih satu orang, kopi ame itu adi bungsu datang di sini. Yang lain beta tahan. Beta mau lihat bosong omong betul ko sonde. Kalau sonde, bosong memang betul mata-mata. Ais Yusuf suruh tahan sang dong di bui 3 hari. Dia pun 3 hari, Yusuf pi omong deng dong bilang, "Beta nih satu orang yang takut sang Tuhan. Ma ada satu syarat. Kalau bosong omong jujur nah, bosong mesti kasih tunjuk bukti sang beta." Begini, beta tahan satu orang dalam bui. Yang lain pulang ko bawa makanan kasih bosong pung kelu. Abis, bosong bawa datang bosong pung adi tuh, ko jadi bukti bilang bosong orang jujur. Ko biar beta jang kasih hukum mati sang bosong. Ais dong ba omong satu deng satu bilang, "Sekarang kotong karena balas dari yang kotong subekin di kotong pung adi. Kotong sulia dia sangsara, dia minta tolong, ma kotong sodetoe sang dia." Ruben kasih ingat sang dong bilang, "Dulu beta sularang sang bosong, ma bosong sonde nodek beta pung omong. Andia ko, sekarang kotong pikol Yusuf pung darah." Dong ba omong begitu, ma dong sonde tahu bilang Yusuf cuma ngerti. Yusuf bangun kasih tengah sang dong, ko dia pi menangis sendiri di tempat lain. Menangis abis, dia kembali pi dong. Ais dia suruh orang ika ame sang Simeon di dia pung saudara dong pung muka.
As itu, Yusuf parenta dia pung orang dong, ko isi padi di dia pung kakak dong pung karong. Dan kasih masuk kembali satu-satu pung doi di dong pung mulu karong. Dia justru kasih sang dong bakal. Yusuf pung kakak dong, mua ame itu karong padi semua pidong pung keledai. Ais dong bangun pulang. Di tengah jalan, dong barenti capek. Satu dari dong buka depung tali karong, ko mau kasih makan depung keledai. Ma dia lia, depung doi ada di atas padi. Terus dia batarea bilang, "Awi, dong suka kasih pulang beta pung doi." Ini di beta pung karong. Lia begitu dong ilang kira ko dong taku mau mati. Ais dong ba omong bilang, "Tuhan Allah su bikin apa sang kotong lain nih?" Sampai di Kanaan, dong cerita sang dong pung papa semua yang sujadi. Dong kasih tahu bilang, "Itu Raja Mesir pung tangan kanan tuh talalu sekali." Dia tuduh sang botong bilang, "Botong pi mata-mata di pung negeri." Ma botong menyawa bilang, "Sonde, botong ini bukan mata-mata. Botong semua bersaudara 12 orang. Botong satu papa barana. Cuma satu susonde ada lai, deng yang bungsu ada tengah deng papa di Kanaan." Ais itu pak bilang, "Bosong satu mesti tengah di sini. Bosong mesti bawa datang bosong pung adi dolo, baru beta tahu bosong ini bukan mata-mata, deng bosong memang orang jujur. Terus beta bisa kasih lapas bosong pung saudara, deng kasih los bosong ko boleh pimana sa di ini negeri." Cerita abis, dong mulai bongkar dong pung isi karong dong. Takuju dong dapat lihat satu-satu pung doi masih ada di dong pung karong. Lia begitu, Yakob dan dia pung anak semua taku mau mati. Yakob omong deng dong bilang, "Bosong ni subekin ilang beta pung ana dong. Yusuf sonde ada lai. Simeon juga gitu. Sekarang bosong mau ame bawa Benyamin. Bosong mau bikin sangsara sang beta." Ruben bilang, "Nah biar bunuh beta pung ana 2 orang sa. Kalau beta sonde kasih pulang dia di papa. Sarakan Benyamin sudah." Ma Yakob bilang, "Bosong sonde boleh bawa sang Benyamin. Te dia pung kakak Yusuf sumati. Kalau dia jucalaka di tengah jalan, bosong bikin susah tambah di beta sampai beta masuk kubur. Sonde,